Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Chanele. Ay. Of course namhlanje ta hi kha xa makhombo loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka of course na xo nge rhangani and also Gagash vele so ku ndleka hi ri master team man ho hi kumeke hi vona xa makhombo of course a ri karhi a tsale post yo karhi laha swi ti kombaku a va kha a hlasela xo nge rhangani ne so before hi fika that post swi kahle hi ntlhantlha hi ku mhaka leyi yi tise ku yini kahle so ni va kha ni hi langutisa very early today ni fike ni xona ku mhaka leyi yi sungule hi post ya Gagash because Gagash fika tsala hi post hi ti 28 ta January ne laha a nga fika tsala ku ka Gaza wa kuma artist yi ku yi na manager and loko i languta i swi vona ku manager leyi nayo yi khome hi ndlala ivi loko i lava ku buka ntlambi va ku hi lava 15,000 ti-manager ta von'wina ta ndlala ta mi dlayisa ndlala it of course Gagash a nga fika tsala swona kwalano so a swi nga ri clear ku Gagash a nga va kha a hlasela mani la ende xa makhombo ku ya na hi mina a nga ha ri mihleketo ya hina hi ku hi vone se va ri right va tlhela va bukana and stuff like that ma yona mhaka leyiwa but however loko ni languta mhaka leyi yi fike yi kwatisa xa makhombo which is strange maybe kumbe xa ku buwa yena I'm not sure but ivi ya tsala this post ma swa ku a hi languteni ta awara leyi tsala 15 hours ago leyi fika yi tsala 10 hours ago difference a ku ri 5 hours so hi vona xa makhombo of course a fika tsala this post a fika tsala ku ene me a ndzi tshama ni khomela munhu xigombo ni ku a ni rhambi wandla or i tshika selfish boys hi leswi a nga fika tsala so this post a yi hlamula Gagash a ni ti ku why kumbexani guys maybe Gagash la a ba xa makhombo ne hi ku loko hi fika hi languta post leya ya xa makhombo ya connecta guys I'm telling you this post yi fika yi connecta na leswi a swi tsariwe hi Gagash okay then a tlha tsala yin'wana hi ku landzelelana a fika tsala ku funny how they need us artists loko va lava ku ndla mali but refuse to show respect and to hate to see us improve ti-artists leti nga fuma I think they wanted to write to nyanya ku fuma a ni ya va fanela mali mo rhamba wona ntsena wansi hi leswi a nga fika tsala swona vele and then from there a vuya a nghena la xonge rhangani post leyi a ku boha xonge rhangani a hamboyini man hi fike hi vona tsala this post a fika tsala ku ku na artist yin'we ya female a yi bifocal and ya rasa no tivamba guys i xonge rhangani kahle ku na ka Gaza we know ku na specific people loko koze ku vula rito ro karhi ku va kha ku vula for example a swi toko artist ya xinuna ya Pride ku va kha ku vula Ben Mayengani we know marito lama influence ya Pride i Gagash like hi khi swi tiva ku loko koze ku na vanhu vo karhi lava nga na ti-specific characteristics or leti hi va okay hi tiva hi to ka Gaza hambi va nga tsariwanga na vito mara mhaka leswi swi nga rhangani yo a swi hundza like leswi a nga xiswona ku va wa ti vamba hi xi hundza sweswo and a hi problem very munhu un'wana wa endla leswi a swi lavaka ka ti-artist ta Xitsonga and then he wrote khuza nceka walowo ne ku ri xa makhombo xi kwati ngopfu n'hweti leyi a swi kwatini mi swona yi suka na Gagash yi tlhela yi suka na mapele ni vona na yin'wana picture xipost na xibamu no vuya ni yi tshika ni ku hi nga fambi mi khomisa xa makhombo mani a hi tshikini yin'wana no vuya ni yi tshika na post ya kona hi post ya xibamu ni ku hayi so xi kwate ngopfu mali yakwe a hi ya music tigigi to rhanga ti yeriwa mukumbeni ta tikomba and a ti kule so that's what they wrote so basically it's basically trying to say ku allegedly tigigi ta xonga rhangani i va ti hele mukumbeni yeah if you know that's what it's basically trying to say kwala so yeleyo mi ta comment yin'wana because kwala ku ta na ti-perspectives to hambana because na mina na perspective yo hambana hi ku twisisa ka mina xonga rhangani ka ti-artist ta Xitsonga hi yena a nga top sweswi in terms of ka Xigaza na Xigazeni I know ku na vo Sho Madjozi a nga na impact Xigazeni I'm not sure why or maybe mhaka ngopfu tinghoma ta halani I think mhaka ku i mixa ngopfu ti-genre so mi kuma ku la Xigazeni overall like in terms of the ground so like i va nga na impact vona mhaka leswi mi kuma ku swa easy ngopfu ku va ku tshama kha ku boka xonge rhangani because in overall leyi a nga na power ngopfu ka ti-artist ta Xitsonga I'm referring to female artists vona mhaka leyi so generally hala ka Xitsonga swi tikombi na ku a ni tiku yo tika
or vo ka ti-female artist ti nga ri serious ngopfu, I don't know, or vo ka va nga talanga lava nga interested ngopfu, I don't know. Wo hlayela very hlayela na vo Sandile, like ku na few artists wo hlayela na vo Sinampaka at the moment, like wo hlayela guys ka that side, the artists leti ti va ka ti bukeka and stuff like that. So mi kuma ku xonga rhanga na tshama bukwini, it's because i nga na impact ngopfu wena mhaka leyi. So you can judge for yourself ku n'we mi hi vonisa ku yini yaleyo. A swi twa swi vula ku Master se i hlaseriwa hi nxonge rhangani, u nga ri ni kha ni lavisa ti-comments even ka on post, swi ti komba na ku a nga lo dyiwa xikulukumba ngopfu ne. Mara ni ta zama ku va ni vona ku vo ka mina ku issue yi nga va yi vekwini ngopfu, because ku na comment yin'wana ni nga fika ni yi vona la la xonge rhangani of course a nga fika a yi replya la leyi a yi tsariwe hi Nkiyasi kwalana, as you can see. Okay, all right. Okay, yeah. Nkiyasi. Okay. Hina hi commenta a ze a delete post, kasi ya angolwa na vanhu every week wo va na anger. Of course la a refer to Shamakhombo la, wa swona ku hey general lexi lwe na vanhu vo tala ngopfu leyi. O va na anger munhu nako n'we mi n'wansati u tsandze hi vo masipala se u nyumela ka n'wina. Leswi of course a nga fika tsala swona kwalano, then xonga rhanga ni fika a respond hi kona la hi nga kuma a hint. That's what video leyi ni endlini guys, it's because already a ni na hint yo xonga rhanga ni isa awe ku vuliwa hi phela vo Master Tissue. Leswi loko swi endle hi va hi swi langutisisini, hint ni yi kumini ku xonga rhanga ni isa awe, hi fike hi vona fika tsala ku na ku sukela kwini a ni swi tivi unfortunately. So ni zamini guys ku languta ti-comments to hambanahambana, like a ni kumeni ka hint yo kahle problem yi nga va yi sungule xinjhani, like the only thing nga fika ni xi kuma kahle ni overall i ku va xonga rhangana a commenta hansi ka post leyi. So hi leyi guys loko ni hi connecta mhaka leyi, post leyi yo sungula ya Gagash of course la kha xi nga timhaka ta 15,000 kona ku na ti-manager ta ndlala. So swi loko hi ku a ni Shamakhombo a swi teka ku ri post leyi ku gegiwa yena, and then fike hi kuma xonga rhangana na yena a kha a commenta under this post. So swi loko Shamakhombo a nga va kwatise ngopfu hi sweswo ku va xonga rhangana na yena a fika a post a commenta hansi ka post leyi, because ni vona kha commenta na yena ku fana na post na comment na nga fika tsala ku kahle manager ya Ntlambi especially ka Xigaza yi va yi kha yi manager yini music wo ti lavela hit it will open all doors for you. Hi tin'wana ti-comment leti nga fika ni tsala, it's a controversial comment hi ku vona ka mina. Manager yi na importance swinene ku va yi kha yi lavela munhu tigigi, because van'wana yi nga ba hit tlhe nga rambiwi, it happens. Nga va khibba kahle. I remember na van'wana tindhawu last year va va ba tinsimu ta kahle ngopfu, mara a hi nga voni va kha va rambiwa. So it's very important ku munhu a va na manager. Mi nga mi toni phela va tlhela va ba tin'wana ti-track, mara ni vona va nga ha ri ku rambiweni and stuff like that. It was strange. So manager yi important, yi very important. So a swi tliya ku a nga va kwatise ngopfu hi yini, maybe sweswi yena nga vona swona swo va hi vone xonga rhangana kha comment hansi ka post leya Gagash leyi ku hi Shamakhombo a vona ku a ku gegiwa yena, ku nga ku ri swin'wana swa swilo leswi nga vanga a problem hi ku vona ka mina. Leswo loko ri amukeza subscribe a ta kombela mi tlika subscribe. Ni suke kaya ni ya Makuleni, before ni fika Makuleni ni cinca ni va Mhakilweni, se ni famba ni ya Makuleni. Loko no fika Makuleni ni buketela swilo swa Makula, loko ni vuya ni ta fika ni cinca ni tlhela ni va Mefuta, se Makula ma ta tiva ku Mhakilweni yi buke swa vona.